Ang buhangku tapahambur beli lalu du diana ladalung buhang banyak paromu na pulung ne miri. Na pulung ne miri rokuna imiri na romu ya na waramu. Weling la pamalangu hakambulu. Na papatandanda yedu ya kanandalar hakambulu pitu bawana. Imiri nyomu utinginya na hamayang tau kudu. Damu hipa undunja da iya tidak. Ang buhangu letami miriah karito. Ipontas purba napadikang ludu nama manandang nama wana. Miri lundu pirang mapa. Naludu yana paarang dangu mengaku nanya hanggang lai miri. Lundu pirang mapabadi bau maruambang ka. Lundu pirang mapabadi bau kawining weling lai nyungga. Miri ia maarukika pamanda kingga. Naludu yana nabitawanya na parahaya. Nyungga ku parhaya kau miri. Nama oa pamana. Ang buhang gulatami miriyehu karito. Ipamalang paarang nanya hanggang ngay miri. Gikina hiu tika pamarau. O miri. Hiu kawinimu pamahanduka. Ipamalang ninya lahanduka. Yakan dia nduandandi nanya. Ruku na imiri na mandula la dalu hangga nanya na mamboto. Yakan dia na maninya lakanandi. Imiri na mamaraunya. Lahania na datau akat hama pamata banja pada pidiu dangu pada yolu ya na tau na mahamu. Ipamalangu dirahanduka ya. Ndek iya pa ya rukupan tidiu ya. Ririhi pada paakanya miri pawada. Danimu ala. Lapa malamirimu wangu. Ipamalangu lupang hina kanadi damu na parahaya. Miri na romu dawarang buanda pada tau kudu. Imiri na paundun jada eti. Kada ita ya imiri nama palaku ya nama padeni. Ang buang gulatami miriah kami. Ya kala riahi nanu. Ninggau lahanduka eti. Nampuatu na pahanggam. Dangu dening nama dula kau. Yakan dia ningu nama kapidiu kau. Didi ayah kau namu mania. Bai miri dan nama rau angkau. Dan namudua imiri nimanya. Na namu kau dang mandula kau. Ya batenano. Ambu buat amuanung do. Pahangga ne miri. Nandula ta. Larihim. Majangap. Dangu pantianya. Angun di bahaditi. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.